pembagian fitrah kampung Alwi Gelumpang super keren. Pembagian fitrah. Ya, anu muda kerja, Bang kompak. Ya, anu muda, Bang kompak kalau. Nyo kaur agama, kaur umum. Kadang kimum gurek dah nyo buat atuh apa? Kalau kok kamu gerak aja dong, kau kita ju. Sonan. Berayu ju. Ya. Nyo, oka. Rahmat, panitia miskin. Ya, ketua miskin. Yuk. Muhammad Lutfi, panitia utang. Keren. Aduh. Katanya jangan buah malah itu. Nyo bangga namanya truk gede Malaysia. Bagi fitrah buat bang kok bare. Ya, Bang kompak. Nyo yang ke runtuhan yang kalau, yang kelak tekan anak muda. Anak muda mendung kerja. Runtuhan kontrol. Kuah nabi ya. Ya, mana kibang gigih kerja. Ya.